تماشاوان هجا مرحبا از لإسرائيل لجهة لكولين ديروكي لتل مجيدو ما تل مجيدو جهة كي بقلك جورين جوهرتي تهم بريمه یک جوان چیه لدیروکا نزدیک ده 1918 ده ارتشا بریتانیا امپراتوری عثمانی لور تک و بریه و به شرک بچوک bu xwasi ki xeyal nake cih û erd ji Osmanîstan dine jêr dibêjin tekveçûna Nablusê an jî şerê Tel Megido. Tel Megido wek hûn êgib erebî henekî fikar bifhem ke tel tê mana gir. Her çiqa navê wê gir jî be û bi vê şerê dawiya destpêka sed salê em çixwasî navê bibêjî jî Tel Megido bi dişê çîrokê din hemberî me ye. دما لام ديروكي مزد كن يكمين د 100 سال 1600 ده بري عيسى بري زاينه سيمين توتموسيس و غاوا تخوازل فر ايغ سر هلدان تك و ببه ايريشي ورد كب كنانيه رشرت ك امنا بي 100 سال 16 ده يعني 1600 ده بري زاينه ام دبيس لتلمجيدو بخوا تشيروكا خويدن هيا تشيا او تشيروكا تلمجيدو او کو هم د تورات ده درباست به هم د مزگین د انجیل جی درباست به و هم جی چیروکا و هن تکیلیا به باورمندی اسلامیت جی داتینه هيا چیه او روجا داوی روجا محشر روجا قیامت به ایبرانی کی دما اون ناو وی باجاری مزد کن جرد بجن هارمگیدو لبل وقتا یونان و رومی تینلور بندست کن و دبنا سردست في هرمي و هارمجيدو وك ارمجدون فهمدكن و ارمجدون جي وغونزانن وك روجا قيامته تزانين لغور باوريا كفناري رومي ان يونانيا باورتكن كو ارتشي حمو باورمند و توبكاري خود تعالى و ور الفر بيجن هذ لهمبري كي برا ازديم ببخشينن جبرغازيوينا بكاربينم جبركو ورن به ارتشا و نتوبکاره گو شیطان دشوپن رشر بکن شر حریم از نور پکته و گو اونجی زانن و تخمین بکن اتوبکار و زریا خوده و ناختن ارتشا شیطان و نتوبکارا تک ودبن لگوری یک شاخک خریستیانی آن مسیحیه شاهدن یهوه جرد بیجم ترکی یهوه شاهدلری لگوری شاهدن یهوه جی لور شر دست بید که مسیح سردکوش برگوی عیسی دیسا وگر سر و جهانی بنابه مسیح و ارتشتکی آوا بکه و توبکار و شوبکری خو و الهم بری شیطان شر بکه و وان تک و ببه و بسد و چلو 4000 توبکار خو 1000 سالی بی کی شیطان ور حسس بکه و بجین و قومک بگنه به سوچ و پاقج و با افرین اف قوم پشتی 1000 سالی آکو پاک دمینه شیطان و دیسا زندان خود درکه و خو بجربینه کوکاری وادر تک و ببر ری و درخه آن نه پشتی ویجش خروجا دای و پیک وره و قیامت پیک چه ببه وقتا قیامت چه دبه گوری ویزان نکبنار دبیجن لسر و عرده نه یک گر نه یک آواهی و نه یک جی چیا نامینه عرض و عزمان و ببه یک و راست ببه دما اون اسلامیت میزد کنجی اسرافیل وقتا پفت که سورا خو عرض و عزمان دکه یک امروز سرعده ساغ ناهله لبلی بریگ افتک وره وک پیک وره تشتک دوی ببه چیه دجال دوی رابه دجال دوی وره سر و دنیای و همو گناهکارال پیخوا توپ که دما از بچوک دیا من هر جاش مرقالا ویچرو که دجال تکر و مالا مجیش برگ سر ری بول نسبینه مدگو دجال بکه و نسبینه مخابلو یکم سید بر مالا مدهره از دقتیم از ترسیم يعني مدگو تشتک ببه و از دنگ دجال وره مش برگو دیام من دگو دجال دما بکه و باجاران ول دفو موزیک و انسترومان اخه و تنه گناهکار ای گناهی وان هنه و دجال ببیسن سری خود دریوش واقع درخن و وقتا سری خود دریوش واقع درخن و استره وان قلوچی وان چه ببن نکارن خود تخن هندور دسا خو بشیرن و دوور جوی مسیح وره سر روی دنیه و ارتشه که بده او جی حضرت عیسی وی تک ببه و زورا دجال ببه و دوباره مهدی و وره و مسیح و ارتش اول پی مهدی المشکن و دوباره جی و قیامت پیک و وره دنیا و روزا محشر پیک و وره و لسر و جهانی جیان و بداوی بوه اوج چروکا گاش دیا خو و باب خزانم زاروکتیا خوده خو د اسلامیت تئولوژی اسلامیت د چی کیم زیده
وسا تێگوتن تەلمەگیدۆ ئان گرێمەگیدۆ هەر چ خاسی gelek bajarek dewlemend û xurt be jî di zberî zayînê de di Tewratê de pir em navê nabîsin 20 cara navê tê gotin li neb awayek olî tenê bajarê Nebî Silêman ji ber ku Silêman gelek dewlemend e ev bajar jî ser riya bazirganiyê ye ji xwe neecîbe ku bive bajarê Nebî Silêman dûr de 20 cara navê çiqa derbas bive jî di pirtûka wehiyan de di Tewrat yani mizgînê de İncîla nû de navê wê wek Armagedon wek cihê roja mahşerê wê pêk were şerê da wê pêk were li vir tê gotin berî xelas bikim çîrokek biçûk jî ez pê ve vekim li gorî baweriya İslamêtê jî ji xwe şerê navbera xaçperestan em bêjin mesîhiyan û misliman wê çi ve li berî wê artêşa mesîhiya û a misilmana dibe yek li hemberî hinek din şer dikin piştî wa têk ve dibin misliman dibêjin bi alîkariya Xwedê me wan têk vebir mesîhî dibêjin bi alîkariya Xecê bi alîkariya İsa me wan têk vebir misliman dixwazin Xecê bişkînin û xristiyan an em bêjin mesîhî dixwazin wê parêzin û şer nava jî derdikeve dûre dîsa misliman ser dikevin û çîrok werê bi dawî dibe berê hevalî delal û hêjalê İsraîlê em li bajarê an jî li cihê ku wê qiyamet pêk were ev çîroka qiyametê û çîroka li pişt wê me bore par kir heta vîdeoyek din bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş